Mu kwezi kwa Nzeri 2025 amaso y'isi yose yerekeje mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Ku nshuro ya mbere mu mateka ya Afurika, isiganwa ry'amagare rizwi nka UCI Road World Championship ryari riri ku butaka bwa Afurika mu gihugu cy'u Rwanda. Amagare, imisozi n'urusaku rw'abafana benshi byose byahuriye hamwe mu rugendo rwo kubaka amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Bino byabaye ikimenyetso cy'ubushobozi bwa Afurika mu kwakira ibirori bikomeye ku isi yose, by'umwihariko u Rwanda. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira kuri ano masiganwa yabaye iminsi 7 guhera ku wa 21 Nzeri kugera ku wa 28 Nzeri. Ese ni ibiki byaranze ano marushanwa? Ese ni bande babaye aba mbere muri ano marushanwa? Kubera iki hahiswe mu Rwanda kugira ngo abe ari rwo ruberamo ano marushanwa akomeye ku isi yose yahuje ibihugu 109? Nkubwira ngo nimba uri mushyano ukanda subscribe, kandi nimba dusanzwe tubana you are welcome back. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Ronje. Uhawe ikaze. Isiganwa ryatangiranye imbaraga ku itariki ya 21 Nzeri. Kigali yabaye ikibuga cy'amasiganwa ya time trial. Mu cyiciro cy'abagore, umunyasuwisi Maureen Lauser yigaragaje nk'umunyembaraga udashidikanywaho. Yasoje urugendo rw'ibirometero bisaga 31 n'ibice bibiri mu gihe cy'iminota 43 gusa, hasiga abandi kure cyane. Bino byemejwe ko intsinzi idasanzwe yari igiye gufungura amateka mashya muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Mu cyiciro cy'abagabo, mu Bubiligi, Raymond Ko Eva Powell yakoze amateka akomeye, yegukana igikombe cya gatatu yikurikiranya mu isiganwa rya Elite Men Trial ku rugendo rw'ibirometero bisaga 40 n'ibice bitandatu. Umusore ufite imyaka 25 y'amavuko gusa yongeye kwerekana ko ari umwami w'amasaha muri ibi by'amasiganwa y'amagare, maze ashimangira ubudahangarwa bwe ku rwego rw'isi yose. Amateka ntiyahagarikiye mu bakuru gusa. Mu byiciro by'abatarengeje imyaka 23, uwitwa Jacob wo muri Suwede yaratsinze, nawe atanga icyizere cy'ejo hazaza h'amagare ku mugabane w'Uburayi. Mu bakiri batoya cyangwa se abo bita ba junior, ibendera ry'Ubuholandi ryazamuwe inshuro 2 zose. Uwitwa Michel Morris atsinda mu bahungu, naho uwitwa Megan Arenzi nawe atsinda mu bakobwa. Bano bose nabo mu Buholandi. Ibi byerekanye ko igihugu cy'Ubuholandi cyubakiye cyane ku hazaza h'abakiri batoya. Umunsi ukurikiyeho, Kigali yabaye igicumbi cy'isiganwa ry'ibihe byose ku matsinda y'abagabo ndetse n'abagore bose bivanze, ibyitwa Mixed Relay Team Time Trial. Australia yatsinze Ubufaransa ku masegonda make cyane. Muri make, Australia yabaye iya mbere, Ubufaransa buza ari ubwa kabiri, maze itsinda ry'igihugu rihabwa icyubahiro. Sweden cyangwa se Switzerland nayo yegukanye umwanya wa gatatu. Iki cyiciro cyerekanye ubufatanye bw'itsinda, aho buri pedal imwe iba ingenzi mu ntsinzi. Kigali yerekanye yuko hari umujyi ufite imihanda idasanzwe ariko nanone higoye kandi ikomeye. U Rwanda rwerekanye yuko kuko ari urw'imisozi 1000. Abakinnyi bahuye n'ahazamuka harehare, harimo urugendo rw'ibirometero 167 n'ibice 5 rw'abagabo, ariko aho bagenze harimo metero 5475 zo kuzamuka ahantu hakomeye gusa. Ubu bwari ubuso ndetse kandi bwari n'ubwa mbere mu mateka y'amasiganwa bukomeye bwigeze kubaho. Mu mateka y'iri rushanwa, aha hose abafana b'u Rwanda n'abo mu bindi bihugu bitandukanye bari bari ku mihanda batera hejuru, bakora amajwi y'urusaku rwuzuye urukundo rwa siporo, bagira bati hejuru hejuru, buri wese bitewe n'igihugu cye. Nubwo isiganwa ryari iry'umukino ntiryaburiyemo impaka, hari bamwe bagerageje kwivanga mu mikino kubera politika y'isi, ariko UCI yasobanuye neza ko isiganwa ari iry'abakinnyi bose, ko siporo igomba kubaho nk'ikimenyetso cy'ubumwe ndetse n'amahoro. Kigali yahindutse igicumbi cy'ubutumwa bw'uko siporo izamura amahanga, aho ibendera byose bigomba kuzamurwa kimwe, ibendera ndetse na siporo.
Ubu isiganwa rigeze ku musozo, amakipe yose yahuye n'izamuka ryo mu misozi ya Kigali. Abakinnyi batsinze bahawe imidari y'amateka, kandi Abanyarwanda bagaragaje ubushobozi bwo kwakira ibirori bikomeye ku rwego rw'isi. Iri rushanwa ryasigiye urubyiruko rwa Afurika isomo rikomeye ko bishoboka ko amagare atari ay'Uburayi gusa, ahubwo na Afurika igomba kujya ibanza mu myanya y'imbere muri siporo, dore yuko Umunyarwanda uri ku mwanya wa hafi muri ano masiganwa mu bantu basaga 769 bitabiriye rino rushanwa. Umunyarwanda uri ku mwanya wa hafi ari ku mwanya wa 25. Uyu nta wundi bamwita Shema Nsengiyumva. Yubatse amateka muri rino rushanwa rya UCI Road World Championship 2025. I Kigali ntabwo yari isiganwa gusa, ryabaye urugendo rw'ubumwe, icyerekezo cy'ahazaza n'ishimwe ku Rwanda n'umugabane wa Afurika. Iri rushanwa rizahora mu mitima y'abafana nk'icyerekezo cy'uko siporo ifasha si kuba imwe gusa, ahubwo ndetse kandi n'Uburayi bwose n'isi yose. Mubwira ngo noneho umusozo w'ikiganiro n'abategura njye wakikugezagaho nitwa Ronje. Nimba ugejeje zino saha ureba kino kiganiro cyangwa se ucyumva, kanda like, usige comment, kandi tuzahure mu biganiro by'ubutaha mbabwira impamvu u Rwanda ari rwo rwahiswemo kugira ngo rino rushanwa rihabere. Ese ni uko ari rwo rwahiswemo? Ese ni bande baje mu myanya ya mbere y'u Rwanda? Mubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.